E ki ana ko te tere ngā tuarua o ngā kiriata Avatar, Arawa, The Way of Water, he paki waitara e pāna ki te oranga tonutanga o ngā iwi take. I kōrero tētahi o ngā pia o te rito a Michael Cugley ki te kai whakahaere o te kiriata kia Jon Landau no Amerika. He pāna ki tēnei take me ngā kai whakaari Māori I roto I te kiriata. He kiriata e aro pūana ki ngā hure iwi take o te ao. It was very important for us to represent indigenous cultures, not just in Avatar: Way of Water, but also in the first Avatar. And as we expand the sequels, each movie that we create is going to introduce us to new clans who are diverse, who look different, who have different backgrounds culturally, to showcase to movie-going audiences the diversity that exists within indigenous cultures. Ko Avatar: The Way of Water, te tuarua o ngā kiriata e whā e whakaputaina mai ana e Jon Landau me tana tira hanga kiriata. Hei tāna, he kiriata tēnei e whakaatu nei I ngā taumahatanga o te wā e ngau nei te ao. I think the movie is not just art imitating life, but putting a focus on life and asking people who might ignore a lot of the issues that relate to whaling, that relate to our environment, that relate to the treatment of indigenous people, that relate to wars that are senseless, that science fiction gives us an opportunity to be a metaphor for those things. Ko Cliff Curtis rāua ko Duane Evans Jr ngā kiripuaki hau I tēnei whakaputanga. He mea whakaari te iwi Metkayina, ā hei tā rāua ko te mutunga kē mai o te miharo, te kai ngoto āroto I tā rāua mā takitaki I te kiriata. Instantly, my eyes were just... I was wearing a mask and all my makeup just gone, washed away. It's just... Yeah, it's great. It's mind-boggling, honestly. Yeah, it's like miraculous, eh? It's like mysterious and miraculous. We're like, what's going on? I spent at least 10 minutes after just like trying to figure out how to describe it. He kanohi rongonui a Curtis. I nā te huhua o ana kiriata I roto I ngā tau, ā he nui ana kupu aki ki te hunga, e whakaaro nui ana ki te kuhu atu ki te ao, ko angitu aia. Just shooting from that. Be courageous, like, you know, give it a shot. Try, you know. We overuse, in Māori, we overuse the term humility, I think, sometimes, and it gets a bit twisted, but, you know, tāua whakaiti, to me that is like know your place and know your place is not to belittle yourself, but to understand that you're part of something much greater than yourself. Hei te kaumārimo tihema puta I tēnei kiriata ki te ao. Michael Cugley.